Be a poem moderator, a poem la win radio da dojo. Chwinya yom ni katika nywa kolok mapere tap mi yupugang. Moderator chwinya bene yom ni ba mi na gum me beru mega chel ken choy chawani. Me lokolok e. Eto kon gum mi eno a ki gum me teach me doktela malwa ko me na yekero. Wero gen ma be loko kan tiga lok machala tien mapayo. Eto bene la tien malwak umiyere gan metera baju. Ipenyo la peny maber tira. La peny ni no tie ken lok maana tawa no miyero abudi tiang matiene. Lok siga chatre chero tung chel dak tung kuja. Ero kaya ni nero mot lok eno no lok ma pedir tu twali. Nero ma mega chalo mego. No lok ma no per tum mo bene. Kao no wana choli wa ripe. Amira wat ka kamaleng kit nero na machalo mego. Ni ada ripe pere payo. Ripe pere payo kit ma watero ki jemi iyo makelo charo payo. Lok mo ke ken ka obini payo me ka neno ni eni lok ki tiek ni ning wa ripe ye ni ning miri ma pat chako bini lok makit eno. Chalo lok pa balalo. Miri ni eno ni yuaya wako ki kum lok ada ter waka chupu miri ma pat. Weko chupu pero mabini gang lok makemo way gang. Tika lono wa tika weko wa ducha. Imiyo la pen kumbedi makwaro lo diro te kwa. Miyo la pen kumbedi buru betiki kore kum lo diro. Down betika kore kum lo diro madon. Down tika kore kum lo members be parliament. Dul mapat koro kekere ya chuli. Kai kum lo kada anamera waji ni chakke kar madano dugu ki kam dano dugu pajo. Watiyo ki lok kum ngome yo maraj achuli wa ye. Ngoma yo beru dongi na chiel magi tiyo kira tika lok me bitu kuya chuli. Kape dong gaya mabega mento be kwanyo ngom wo. Ngom do be chero ko. Ngom mekena dong lonyo. Kape one ngom do be chero. Ngom loka ngom telo members ma poli parliament me Uganda. Iti ukere. Ento loki enu ni. Peki kwanyo kare me tiep to kilwak be pa ngom kiti ki ngom nining. Ki gwak ngom nining. Eni peki tiyo kare. Kwa joma bero no gum dong me cheri parliament magu tiyo kilok pa ngom. Dong wigo willo me duka tiep to kilwak. Ti ki ngom mi mabe wek moj ngom mi ukel chente ukel lonyo. Wek dire maga pe chari. Eni pe utime. Wek ada. Pero chako bino chako di ulwa. Dano petika ngel kin me tit ki ngom gi. Pero ka o di. Made ti madea tira. Ngoma ini timu. Ka nyogi mati orde kwani goli kilo. Ene lar ki loka kwa. Ene lar ki loka tu. Ka dong pere ngoma time. Moro wa igen matie. Ka ngom tie. Ene de kwani bol. Wera mira gamma lope ki lok mo wan tika nyamne kumbedi lok kumbalal. Ka ono ya chapti pa loke ene. Ma loko chako biro ni koko tie. Wa to dogo wa bet pain machala churi wa nyam lok ko lok po kapte to keredi. Loko rewi mecha ma dit pola dit lobo. Loko chako duga pajo. Dul ma pat par chako kup neno la dit lobo. Ento. Kakama dong a winyo ni lok do dugu tek kokoy gang. Kapegi neno ma be. Silo witar wa kama raj. Ene rwet mano do chakte. Ngelim ne ka chokte pala dit lobo ka chokario. Rweju chakte dong ki long. Madong lok magitika tishkere me achel naka neke wale lok me violence team girl. Ki rwelo ak lumogo buru kwa nyutang wa chiru. Kiriem jonyo ko lokale. Ene dong poke ki chiek. Machalo nga mati parliament. Mamemo me parliament. Machala tela malwa ko kero geri ko. Andwi loka chui lokum kuch. Kiribe. Mena Mario. Kwera madu chako chero me rweyo lwak. Ikin gang. To iwinyo lok me ngura madon chako katiye. Leba chula chiek le mwana chele ken madong ichitiya tikere balalo must go. Teke de miru penyo la penyo ke ken mapat. Dong ipingo andari penyo. Pede pengi mo ke ken. Wan mer dong le mwana balalo must go ni ke ken. Ama chala tel parwa. Levo me parliament. Pe aromo donyo lok ma pe anyang mabe. Weka da po elo bangani ma minister luo ka chokte. Office pa prime minister. Chako tip to ngoma gen gino.
Aberu ngara chel ma wale ni amtiki mirri amerni acheri community kama lwakti. Kama joni erni ti we kwa pen tampala kwa wi ngoma lwakti ka wariye. We logo ki ker no nge ngoma ti on the ground. We ada Twinya yom ni ka chake ma ber ka wariye community ma pat ka kama balalo ti era ya pa balalo. La bolle ya more district ukidi. Wano report ma bejo ki bor community. Tamma a ki bor lwa. Ma poke ka yini neo, achuli ka wamero tiya ko lok mai gang. Ka watiyo lok mai gang. Kid ma ini tero ki lok. Mano mero down yang ki lok. Cha mu kene ka tero lok miri ni. Wek ini lo. Pimir ni a lok ma be ma da down mero mahara. Cha mu kene warwenyo. Why social media? Ano bel ka kwa lok mati me social media. Why lok me radio? Ka ini wini kata down log. Ki mero ni twak mere dong ni balalo mas go. Ka de waji gana pat dong bal. Where ano bel ka wini lok mu kene radio. Lok pa mero ano ba ko radio fema. Joma dong tika charo ngompa chuli. Joma dong tika twak ko balalo ni balalo mero beri. Hamu waka kitime. Ka ini wini lok eri. Kitika poko kirwa. Ki ngompa ini wek la mwaka bino lok tameni. Pian la mwaka tika peni. Wun mwa mao tika kwa ki balalo ni. Pera ngoma mao tika none. Balalo kono no ngom ki bot wuni ning. Pian la mwaka pera mo lok ka pe oniang lok eni mabe. La mwaka tika watu ni. Ka balo time. Bali time obiru ni ning. Lok eni ki rongo watu ne olo mugu. Kaya nyo lok ki pat. Kaberu ma pat. Kong ki kwet ki niang mabe. La mwaka tika watu ni. Lok etiam na achel mafuru watika unyo lok pa balalo ya chuli. Kaya nyo pere. Kit mana ngayo kere lok pa balalo mandong tiam nem chalo ma deke. Maloko we atika pe pingo lok pa balalo bion karo bion si du kare ki kare. We la pen ma ana tika pe na yeni pingo pe wanen la gam mari pinara pe lok pa balalo. We pe watik dolle en lok achedi wano en lok achedi bion si karo. Ka pe wano la gam mari pinara. Eno pero am me penyo lwak community mara be go. Ngomo we ho tika jaro ngomo. La gama chele ken jam kai ni kwa karatach monitor ni adwele pati ka po eno tikani chima kai ni ne kwena ma ana chwali ni a ki ukidi lok ma ana no ki kin gang ni luak tika chato ngom ni lok me jam we awa mier wa no a lasting solution ko pero me jam ka we kwa yue ki lok mati automatic bi ko lok ka balero lok ka charo ngom lok ka jam Wati mo ngo ilok pa chari ya churi. Pian damu wenga yini penyo. Acharo no school fees udia. Acharo pe loka tu. Tian loka ni yo mo keno no pere me no chente. Weku damu no charo ngo. So weku kawana tika charo ka lok borluare. Ka yini tika dongo kwe kone wale ni. Kumbiri ngata dong pete ya wale tuan wani balalo masgoni. Timpala mwaka. Tian loka ni kichwa ko balalo. Eno no anparo mo yenkere. Kitian lok ni no ri kom nyik lok ki kome. Mom yero ki lok gi, champa down tika balle, joma peu keru chelgi, jomu kere mako wilo ngome yoma right, egini nyik lok ma ana merni ki chop kare case by case. Kero e lok mu kene me penyo. Kare ma lok chaka wort ruwait maki chaka ruwait ki dano lo mo. Ho balalo must go. Eto ki ruwaiti erni, kwa yamaki tika titkere bol ngat ma charo ngome, dano dojo lo mo kum yero ye, balalo miyero weng. Gamente tiki chente gamente bichulo. Pingom muno pichente duju ma unu gamo ki bot balalo. Wek balalo la wache kilo wachuli. Apenyo weni machala mema me pala. Gamente do kartiki duan mati commitment. Duan madong en mogo ni tika chente me chulo ngom gamente bichulo. Commitment put pere ma gamente wayo. Duan mo put pere ma gamente wayo. Uweka dawa no ni rechi eni pero ketulwa wa. I false hope. Gen mano gwari mok madai ye no put pere. Ka gen ma watiki lega ni gamento konyo ker ki wayi yo maberi wataho ni ki leg gamento ka romo konyo. Ero pegi wachi gamento tiki chente obechulo hodung. Eni we ongat ma ogamo lim. Tuki ye yor because it is a good deal. Niki chulo pijanta nani. Welcome doke lop president. Kum eno ko waka wat kong mana. Okay. Mena Mario aneo aluoro ni Yema arange mabe yeni, ka mente katika gamu ngom money.
compulsory acquisition. Gamente gamu ngom eruni chulu pere compensating ngom eri du ngom pagamente magi kerrie gen mati for the common good of the people gen magi konyo lwak lumugo gang kwan or yare ki je matwer konyo lwak lumugo ngom eri ka gi chulu pere du ngom pagamente kitiyo ki gen makonyo lwak lumugo dong ni eni kore miete ni umier kon ki ngi ka chul pi ngom makit eno bi berutie mier no gamento yo pepire we ogamente me kate ki dwan of commitment pay out me an la mwa pa twa te ka waji ki lwak ni uye pien gamento bi chulu kit man pien commitment pa gamento put pala eno we ada me meti kum lok me tim gero ana pok te ki tamme roit lu mugo ni kon donc riem jone ko wen lu mugo ni pien ne oni diri ma ka dugu gen ma pigi po nen ka kamaleng piket to wan dugu chabe ni we wan jo lwak ma wan roe gi lu mugo no ni eti ngoma president no bino gwajo pange ket mano ni kwane kere ka we po ni na ne in ber tieda in ber kwango lo ka president ma en wajo ni joma fut pego lugo chek mano ene bini kero meneno ni ngoma megi chelo ibet ki ka ma to pi pa dien bedo tie jone eno ni mi chabera de do we wan jo kene kila penni okay pe jomo kene ni kono magu chelo ni loko no bedo ti pi ene burlo ka moni kene bere dare ikit me gengo lokom le adiange bero bedo tie look paradidlo was very clear adilo wayo kama leng ma look pe ki gem ma beneti executive order maka ngato kwa executive order ni mabe content ne wengi no lok mala diru logo ni eno yukiri ni ene loga chele adiro wayo kama leng ni joma ti non compliant kone wiru ngom nyoy pa ngom edo pay keru chele diangi tiga lagata I pay ki chele jone ene we mero a mi tabera de ento joma ku keru chele diangi ti chele kuberi ene bi beru ki ka chok ka state house ki categories ma da kana ki kwano gini duju me nyamu lokom kiet me beru ki ngom yo ma ngat mono no ki ngom ka ngat ero no ngom yo ma be yo yo ma raji ene bi beru ki ka chok me nyamu lok ene ka chok ma na ne wila di CJ waju ka kamalen kan kir ka chok wor kerni wego ka yin ne executive order pala did lo ki lok mu logo kiri ti very clear ni chake ni ero ni chabera dek mala dilo min joma pe ki chel pego logo compliance requirement joma pego kero chel ki pe ki pi I chel ma meggi diange tika lagata biodo gucha it pay to chop no. Violence mono get my back very clear and okay kid me chabera dek John ine mo ken fu pego kero chel amero ni anka chumo megbe ni pena la dilo bro it's very clear we wanna tika wachi pe atika waji a blanket statement kumberichane ni balolo wen niero aho criteria is very clear ngam ma pe o kero chel pe tika lobo tiek ke ma mete mier ko kwang so inge chabera don't want to ke balalo mas go jo mwani mado dongi ki chak ngiyo case by case okay case by case big gamu pero makitika kwano gini duju ka chela chel dia matika chang poropa dan ka putika time nyogwak dia ngo kar chang poropa ngato mo put pe ke chulu lok egen ne ke kel go wen kamale nyogwak wiru ngom mango ngom pangat mano pe yo mati wiru yo ma perwate lok yen mi don ke lo kamale eno wero committee mo kitika kare verification committee wero ya lok me pero egini duju ma pat kamaleng ki attending to the issues ka chela chel pia pero ke rombe rom pangato mo ni no ko pero mapa pangari cha rombe di no ngom yo mati e do tiki pero mapa were go no ngom no ngom malu tia matia yo charo pelu dirwe ke ro chingi ker ma miete ke do gange eno ni eno kes mapa manyu to mier ki win ka chela chel la wil ki la chak kita wilo time ke kingi ka ki pok kingi yo mati okay malupe ki kit mano komito beru ke pin ukatiki ngo ki standard procedure men nano kit me kwet mado bitime kumbericha wego andwana ma mega tie kama lengni loke ene ka wacher ka neno ne yer wacher ka nene kon wangeni wilo wille char chatte kimla chinki kero ma ching ma ki kerni karataj ma ki kerre chingi anangi yo mukene pe angi wen amir bena bet ki gane mukene kwer beru ka kare mukene bene pe kwer beru ka kare When you can in the joke upon a pocket eka ki extras. En loke eguni. So when you kuya pe ko mi po dir pangom perwate ki kirmano gi choy karataji ko mi to mi nema. All right. Ka dieri duong lo ngom ma yiri wilo ko mi to mi bien ka kenyo. En wego
pon ma ki bi miyo ki ngara chel na ma chel pe beru twer beru pon ma ki miyo ki na mario pon ma ki miyo ki na ma de pe twer beru marwar ki na ma ngwe pian no kien ne duju kien ma ki tiga no ki ngom kien ma ki tiga tik ki ngom ki lok ma ti ere ma megi twer beru pat so eno ni ere achel ma weho wan dwan wa mukene upoke on approach method kien ma ki donyo kere lok en kien ma ki tiga te me kere Afo gonyo. maka poka beru kit eno ni dano meru nyang All right. pian no ini tiga neno gena pere tek me tawni meru ki luwi pe ket wan duju ba be cha dire magalu mu Lomre